Sini party office close regional party office. Sini tambah ini sini party ini sama kanya bagai itu kaisa nok nanggu. Sini nok kosong. Sini party no bahaya ke pasang nok lain ini bahaya ke sama lain ini. Apa sana bagai itu nok nanggu. Kapan bagai no sini 26 asram bagai kaisa regional party office close jaka. Buskan 2023 ni bagai sini di Pramod ini sini momentum mengenai bebak no party office ini bisnis kok sampai sana. Tambah ini bumang tola sudah itu kok sampai meya. Ini mau pada besok, sung itu aku lom tani pai macam kerja ani youth ni jatuh toh, ani youth ni board president, masang sapi district ni member toh sini masang dinas, subzonal chairman toh tapos, sini bebak toh toh bayo, angkat cina nogreng pai macam ka, sini chief guest, sini 9 halal asram berini sini borom gerang sar sini ononto sar, pai macam kerja sini di Pramod tani assembly daro, sini borom gerang dinas deparma, erpore sini Sridham deparma. Sini macam orang mana sini Narendra Debuma, orang bayi sembelai khatang khatang ka belai ki caca ka tambah hindi, koni jorak kesim ni bising pano, sini sikon cam original party base kulung mani bagai kulung man jaga orang faisi bolong bagai, orang bagai bolak bolak nang belai ki hamai mari wasi. Je tabung ni je jorano tu je gedali tong mani, haste ni CM okra rongno pal toge rizago, tai IPFT by IPFT rok bo, angno presiden hinje. Tapi kok kasih tong leman, apa no bagai norok di Pramod haningai bawa hai rok, sana rok museng norok apa? Nanti, sung kasih sung regional party sung di Pramod ha, kintu sung kubuni party wa buting lai tong sung kintu apa azaka sung NDP kan saya, kintu jeng mana apa angtam ini an nozor angkai, apa belakang saya kelayo tambah ini sung di prani itihas semua nak pulen nopo je. Mana kami ini chief minister selajak mana, kayak mana ka je chief minister selajak mana ya gula po, aja je MLA rok tunggu, MLA rok chief minister liya, apne gula je sini Rajya Sabha je sini member thana sini borong menang doktor sini Maneksha pono chief minister senamurika, apa to janjani party ni janjani isu tunggu apa semua jaga interpret thana kok sama kok ya, kintu je yang mana apa to tam ini sung itihas apa kainu dia aku, awan bagai sung belai kayak shocking kaisi, apa orang nong nong Jenong ni 26 constituency asram barini je borom gerang sar member Kumar Jamatia je Montri ni kari roh jak male apono tile nor babahai roh wan sugrai. Nadi ang apro sawo janjani party ni janjani issue tongo itu sini party di Pramod thale asman am tu hai nya ko ba future u bangla itu apro sasa yang ko mereka mereka sini borom menang sini member kumasar pono without notification pono hasan horono ini macam ini minister post ni hoje pono kibiri mani apa hai rong kai belai saya am hai rong jodi BJP party do am hai rong jodi samung khlai jong kai mane boni bago 2023 fight khane ni ba 2023 ni bago move khane ni belai kai difficult kan ha kosam has nong ni je titi edisi ni habang ni deputy CM ni je borom gerang Onomesh Deborma ni je usko drogro sejak matei nor babahai ro wansuk apa kuno राजनीति चाल detong na babahai ro tadi angka sepong sanamu songo di Pramod hangtun je sangtun kintu tamhene ni di Pramod thani je EM ro je tabu sini assembly ni je MLA ro minister ro kintu poro jotono ikubelendo abo kaisa sini sungnuka abo kaisa notification no ini MLA kon minister kon EM kon poro kaisa ikubelen kaisa jaga sini di Pramod mane BJP sarkar ni kaisa chairman rong si poro spot provide khai dongo kaisa ni di sini hai deputy CM hai rong ni usko no poro jodi rosina hongkai angabo sungkha khayo je sini deputy CM PM Frank sanai kok poro mane bo jesa party ni bagai national party phando jesa pong kon bo ekdom CN Frank jesa ni against no kok sawo kubi kok sawo abon bagai no political issue tu ini usko no rosina ka ino sungkha kayo kintu abo hai rok jodi thinango jodi BJP rok abo hai rok jodi khai dong hongkai bongni lama bongni thinang tebo andra gundrang nai borok abo mansukuni ha to hasi hambai